him also. Arrest him also. Arrest this lady also. 11:30 में शादी का लगना है सर. This is all nonsense. Okay? This is all nonsense you are talking about. Arrest this guy. Arrest this guy also. Manan kasing ublay kepada ke artarik ubnai me usnam arajar arpwe unewe u district Majistried ubadai na po West Tripura ubakertang usailesh Kumar Yadav lang ba uneu district Majistried ula Shah suspend hapo ka sarkar Tripura hadin ba uneu district Majistried ula le dan bor nene ula lek pensange daka bor ya kawai na gijing ya tho ka balalong hapo ka teka nang ba agartala ka bahap hapo ka teka jela Tripura. Bat kat kum ko khubor ka bala yolom la iathoh ba une district Majistried ula Shah suspend ka dai hadin ba une district Majistried ula pensange e kite ki sikurim na ka teka jing ya tho ba ula maham la ne ula phahkem kulumaro iakiba hi masam cha ka teka long yeng bar ula maham ro ya kite ki sikurim ba ki nombet ban ya tho da kum no shis nam hadin kla pen khen ya kana khlam ko bet khat khandai. They will not be allowed to function for next 1 year as marriage halls. All these people who are assembled here, they have violated the order under section 144 Criminal Procedure Code, and they will be prosecuted under 188 of Indian Penal Code. They will all be arrested right now. So how many people? And I will also recommend to the government to suspend OC of the West Agartala police station because he has not acted upon repeated complaints of people. And I as a district magistrate had to come here. This is very shameful on the part of the police that they have behaved like this. Sir, how many people arrested? They will count. कितने लोग हैं इधर? काउंट करके बोलो. सर ओसी तो कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ. तुम लोग जो काम कर रहे हो ना अभी काउंट कर बोलो कितने हैं. चलो वरना तुम भी जाओ उसके साथ. चलो नहीं हूँ मैं सर, वो आ रहा है. तुम जो भी हो काउंट करके बोलो. आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. ओके, व्हाट इज योर नेम? तुम भी जाओगे उसके साथ. तुम लोग साले ब्लडी, you all are hand in gloves with these people. Count and tell me. This is my command as a district magistrate. Bat akan ka video ro pila ban i ba uneu district Majistried ula pen i da ka bor la ne ula kren khor bahayo te OC ubadai officer in charge sakateka nang ba agartala balong ba hadin baki breu chak sarkar chak jela Tripura kila i kan ka video bat kum ta kila suspension an uneu district Majistried namar ula le ki kam ki bakhela ba ula khang jubor ka te jinga tho hapo ka te ka yeng hapo ka te ka nang ba agartala. क्योंकि वहाँ पे एक एसी खराब होने की शिकायत थी. हमको लगा कि पिछले साल की तरह इस बार bat ka ek ba uneu district Majistried ule la ne thmu la ne u rai ha ka te ka yeng tho ban khang ka te ka jinga tho ka long ba hadin ba uneu district Majistried u syam ba ki te ki pai ba hapo ka te ka yeng tho ki la pen khen ya ki ken don chak khlam ko bet khat khan dai. Bat uneu district Majistried ru la kem kulumar sanan ki ba yeng ba sam ula be sanan ru ki breu ki badang bam hapo ka te ka yeng tho ba la ong ba deling ba ka ne ka daw ba ki breu ka sarkar chak jela Tripura ki syam ba ka ne ka jingle chung ne district Majistried kamlang ka ba sei so la ne kamlang ka ba i biang ba kum ta ki pynshitom la ne ki suspension nan yu ne district Majistried na ka te ka kam district Majistried chung. Unfortunately, these are educated, rich people. They are behaving like this. So what about the poor people who are not educated? So you can make out what is the level of responsibility in our population. If COVID spreads, these very people will go and blame the government. कि सरकार किसी करछे ना. ওরা কি করছে ওটা দেখা যাচ্ছে. এখনपर्यंत আমি শুধুমাত্র দুটাই গিয়েছি, দুটোটাই এই রকম অবস্থা দেখা গেছে. সো আমার মনে হয় প্রত্যেক জায়গায় এরকম অবস্থা আছে. যদি এরকম অবস্থা আছে যে লোক যদি আইন মানতে চায়